Sengiphinde ngabuya ke futhi mbukeli nezindaba ke nje ithinte zama transfer, indaba ke nje ezenzeka lapha kumaqembu akwi PSL. Ziyabuya ke mbukeli lapha kwi transfer, ziningi nje izinto ezenzakalayo. Ngizoqala ke la ngendaba ke ethinta uPaseka Marco, umdlali kade edlalela lapha eBuccaneers yona Orlando Pirates. Kunama updates ke lambukela sevelile mayelana naye kuMarco nokujoyina ke lapha iKaizer Chiefs. Ensukwini ke mbukele ezedlule kwavela ke la indaba ukuthi ke iKaizer Chiefs inengxoxo naye ke lapha uMarco emva kokuthi ke uMarco eshiyeke lapha kuyo Orlando Pirates njengoba ke iPirates ingayivuselelanga icontract yakhe yena ke uMarco. So sekuvele ke lambukela indaba ezimnandi kuvela ukuthi ke uMarco usayineke i3-year deal nayo ke lapha iKaizer Chiefs. Babeke sebeveza la ukuthi ke uMarco wasayina ke pre-contract nayo ke lapha iKaizer Chiefs emva kokuthi ke iKaizer Chiefs iwineke lapha ifinali yeNedbank Cup ngoMeyi. Okunye ke lambukela bakuvezile baveza ukuthi ke Orlando Pirates ngenkathi ke ifuna ukuvuselela icontract yakhe na ke uMarco akabanga ke happy ngecontract Orlando Pirates eyayim-offerishe yona, so bagcina ke bethatha i-decision yokuthi ke ngeke besayivuselela icontract yakhe yena ke uMarco, and iKaizer Chiefs yabeka isimsayina kwi-pre-contract yena ke uMarco. Babeke sebeveza ukuthi kamakhosi kulindeleke ukuba ke mveze emavikini azayo yena ke uMarco, and ke uzohamba ke neqembu lapha eNetherlands for i-pre-season. Sinjalo ke mbukeli izoke lezi indaba ke evelayo, indaba ke lezi evezwe imithombo ethembakele ehlukahlukene ngodaba lakhe ke yena ke uMarco ukuthi ke kade ke kahle kahle iKaizer Chiefs yamsayina yena ke uMarco. Sinjalo ke mbukeli cela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe ake ngithi ke nje danke ngiyazi bongela.